Dnešný deň je pre mňa obrovský deň, lebo ak sa to podarí, tak sa mi proste splní ten sen. Splní sa mi ten sen o tých strašne veľa ľuďoch, ktorí proste budú tam stáť a budú ma počúvať a všetko toto, tie reflektory a tak. Ja fakt strašne potom túžim, neviem to ani opísať slovami, že čo to pre mňa všetko znamená. Oh, now tell me now, you know. Ak náhodou nepostúpim, ak sa to stane, tak to bude pre mňa obrovské sklamanie. Dostala som do vienka proste umeleckú dušu. Necítim sa dobre v normálnom živote, nepatrím do kancelárie a nebudem asi nikdy robiť nejaké normálne povolanie. Ak to celé vyjde a ak to urobím dobre, tak to je moje a mám to tu v hrsti. Dobrý deň. Slunce vyšlo. Dobrý deň. Prišla diva. Snáď uvidíme. Krásny príchod. Ďakujem krásne. Mám najviac skúseností asi a bolo by fér, keby som nemala trému a není to fér, mám trému a dosť veľkú. Som trošku nervózna, takže ak môžeme, tak by som začala. Buď v pohode. A bude to Emeli Sandé. Úžasný. Uvolniť sa. Tak. Ďakujem. I can buy your love, don't even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy, so I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you, 'cause it beats only for you. 'Cause when you've given up, well, no matter what you do, it's never good enough. When you never thought that it could ever get this tough, that's when you feel my kind of love. Whoa. I know sometimes I get angry and I say what I don't mean. I know I keep my heart protected, far away from my sleep. But don't ever question if my heart beats only for you, 'cause it beats only for you. 'Cause when you've given up, when no matter what you do, it's never good enough. When you never thought that it could ever get this tough, that's when you feel my kind of love. And when you're crying out, when you're falling and can't pick your happy off the ground, when you never thought that it could ever get this tough, that's when you feel my kind of love. Tak mně se to dotklo nějak. Já když mě přejede, jo, po chrbtě mrazík, Zimomriavky. tak to je barometr, to funguje. Tuto. Jsi šťastná? Ježiš, strašne sa teším. Aha, až tak teda, dobre. Ešte som nepostupila, ale som tak brutálně šťastná. To je pak třeba skrotit splašenýho koně, no, což samozřejmě by i byla moje úloha a já jsem na to připravený. Jenom nevím, jestli bych byl připravený tady na toho arabského řepce, protože ona je skutečně velmi temperamentní a jde to z ní tak jako napřímo. Spievala si už niekedy pre Karla Gotta? Ježišmaria, nikdy. A mňa to totálne zložilo. Karel Gott bol pre mňa akože totálne také kliešte na nervy, že si nervózny a ešte ti niekto prištipne, že tak tu máš. Dobre, tak teraz choď ventilovať s pocitom, že už aj Karel Gott vie, ako sa voláš. A dokonca vie, ako spievaš. Ako prichádzam. Ako prichádzaš a videl ťa dokonca aj odzadu.